Akiaria ri thukuru-ini wa Kiruguya thini wa kaunti ya Kirinyaga hindi ya kuhingura kigomano kia mbeu njithi mwena ucio, Archbishop wa kanitha uyu wa AIPCA Frerrick Wang'ombe augite gikaro gatagati ga Atongoria kanitha uyu nigukorwo gigithaganio niguo maiguithanirie murugamo uria megukorwo makioya ta kanitha ndeto-ini igie referendum. Wang'ombe ugite no muhaka mugambo wao ta kanitha ukorwo kiigwika na uguo ni megukorwo makianirira kana ni maranyita mbaru mendekithia riria riheanitwo ni kiama gia Third Alliance Party na kana ni megukorwo magieterera mendekithia maria mekuheanwo ni kamiti ya mwanya ya BBI iria iriga gucagurwo kungania mawoni ma muingi. Kanisa langu in the whole country tunakutana tarehe Jumaa next week tutoe msimamo. Ndeto-ini igi utari wa andu mihang'o iria itanyitwo kwambiriria muthenya wa rucio. Atongoria kanitha uyu ni moretia Kenya magitikira gutarwo kuona gwika uguo ni guteithia na njira nene mibango-ini itiganite ya thirikari. Kuna watu wengi lakini kwa sababu wako kila eneo la nchi hii, ningewaomba warudi nyumbani wafanye census, na census ni muhimu sana, hata Biblia inasema hivyo. Mwena-ini wake munini wa gavana wa kaunti ino ya Kirinyaga Peter Ndambiri nurire kinyetie thiini wa kigomano giki augite hari fatari ya maciarirwo Kirinyaga macoke na mucii niguo makorwo magitarirwo kuo. Ukiangalia kama Moya inaitwa constituency moja na iko na ward 8 na ile pesa inapeanwa kwa zile constituency iko na ward 2 ni sawa na ile iko ya ward 8. So tungependa watu warudi kwao tuhesabiwe ili pesa ya serikali iweze kugawa kulingana na population ambayo inatumiwa ama inatumika, sio the size of the land. Ndambiri ningi ni amenereirie mutaratara uria ukoretwo ukihuthika hari ugai wa kigina icigo-ini ngurani guku bururi-ini, akiuga andu kwiyumiria gutarirwo kuria maciarirwo noyo njira iria ngirehe wigananu. Ngiribotera Kameme TV retora kone nugari wa Kamau.